Blagoslovljen Bog Izraelov. Neću biti sad ni ljut, ni tišta, niti ću vikat. Evo, pogledajte ove prepreke. Ne znam, jel vidite prepreke, malo ću glasnije govorit. To je na Jankomirskom mostu, što je ekipa iz Možemo postavila i uporno drže tu. Zagorčavaju život stanovnicima grada Zagreba. Krenuo sam iz Ježdovca prije pola sata, više od pola sata. I sve je se zaglavilo zato što je ekipa želi zagorčavati život. I evo ovdje sad stojim, ne mičem se, zato što su tu prepreke oni postavili. Jer oni su najpametniji, u stvari nisu oni najpametniji, oni su najzločestiji. I ja smatram da ovo što oni rade, da je teroristički čin. Kad sam prije nekoliko godina, prije 10-15 godina govorio šta bi teroristi trebali raditi, to je da bi mogli blokirati prometnice. Ja vam sad na kameri ne mogu pokazati gdje je sad kolona. Znači kolona je iza mene. Iza mene je kolona, se nalazi znači od Ježdovca skroz do City centra je sve zakrčeno. I to oni namjerno rade, nije to nešto što se radi nešto slučajno. To je za mene teroristički čin. Jer ovo neko ko je imalo, znači ne mogu vam u kameru, ja nisam u mogućnosti vam kamerom pokazati šta su oni ovdje napravili. Znači ovdje je potpuna blokada prometa, tu više ne znaš, znači ne mičeš se, vid ovo. Znači ja plazim i to sam sad sretan što se uopće mičem. Idem na terapiju, više od pola sata sam na Jankomirskom mostu, stvar prije Jankomirskog mosta. Zvao sam ljude da im se ispričam da neću danas stići doći jer ne mogu, meni treba sat vremena do tamo doći. Ako me ne čeka nešto, nekakva prepreka još dodatna, to namjerno rade. Shvaćate, namjerno rade. Ovdje se ne rade nikakvi radovi, nema nikakve logike da se ovdje stavljaju prepreke, osim u glavama onih ideoloških, kako se to kaže, onih sličnih ideologiji koju smo gledali 90-ih godina kad su postavljali balvane tamo po krajini. To je ista ekipa, to je ista priča. Oni su 90-ih postavljali balvane, ovi 2025. odnosno 2020 koje treće, četvrte, pete, oni stavljaju prepreke u gradu Zagrebu. To je ista ta ekipa, isti taj mentalni sklop. Oni mrze Hrvatsku, mrze Hrvate. Stvarno očekujem od državnog odvjetništva ili neke nadležne institucije da sukladno kaznenom zakonu, samo unutar zakona, samo prema kaznenom zakonu ima točno definirano što su teroristički čin, što je teroristička aktivnost i da se konačno ta teroristička organizacija Možemo da se procesuira. Eto, ništa drugo, samo to. Jer, znači, kolona je, kažem, ne mogu, ponavljam se, ne mogu vam dočarat kolika je gužva. Sad se nalazim nasuprot King Crossa. Sad sam tu, znači, kod King Crossa. Znači, od King Crossa do Ježdovca oni su učinili da ja još nisam stigao do King Crossa, jel? Da ja putujem, pa ja ne znam, jedno
više od pola sata, jedno 40 minuta ja putujem od Ježdovca do nasuprot King Crossa. Eto, ne znam, eto, uživajte, znam da ovo nikome ništa neće značiti, da će se smijati kao meni kretenu i to je to. Evo, i sad je otvorena cesta, dole su opet postavili prepreke, zablokirali su to, u ljeto su zablokirali bili, niko ništa nije radio, bez obzira što bi se očekivalo ljeti da će se raditi, kada u Zagrebu nema nikoga. Oni su samo bili zablokirali, ništa niko nije radio. I sad će to raditi do, ko znam dokad, duboko u zimu, kad postane sve, kad se ljudi vratili u Zagreb, oni kreću sa radovima. Namjerno to radi. Znači, to nije neznanje, to nije nesposobnost, to je čisto zlo. Razumijete? To nije neko da kaže joj ne znaju. Jer ako ne znaju, nek se maknu. Oni su došli na vlast da bi činili zlo. Zato stvarno očekujem. Ja nisam pravnik, ja nisam nekakav stručnjak, ja nisam nešto, ali ono što sam ja gledao po kaznenom zakonu, oni bi morali biti procesuirani prema zakonima Republike Hrvatske, prema kaznenom zakonu Republike Hrvatske, morali bi biti procesuirani zbog terorističkih aktivnosti. Eto, to je to.